sir. How are you feeling? How do you think? Hajde da se kladimo da će cena jednog Bitcoina dostići $1.000.000 za 90 dana. Ja ću za opkladu dati $1.000.000, a ti daj jedan Bitcoin. Ako za 90 dana cena jednog Bitcoina bude manje od $1.000.000, ja tebi dođem $1.000.000. Ako cena jednog Bitcoina za 90 dana bude 1 milion ili više, ti meni dođeš 1 Bitcoin. Da, dobro si čuo. Ako misliš da nisi, pusti video iz početka. Da li bi ti prihvatio tu opkladu? Naravno, ja nemam niti $1.000.000, niti hrabrost da izjavim tako nešto, kao napravim takvu opkladu, ali to ima jedan čovek. I on se zove Balaji Srinivasan, koji je napravio tweet sa tom opkladom koji je za 2 dana dostigao preko 10,5 miliona pregleda. Ali ko je on i da li zapravo postoji ikakva šansa da je on u pravu? On tvrdi da će hiperinflacija ubiti američki dolar u narednih 90 dana. Ali, ajde da vidimo. Zdravo, ja sam Vukan i objavljam sadržaj vezan za kriptovalute i danas pričamo o najluđoj opkladi u istoriji kripto ekosistema koja možda čak i otkriva neke velike probleme koje su u američkoj ekonomiji koje do sad se nisu pričali. Danas ćemo pričati o tome i vidjeti zapravo kako Balaji misli da će američki dolar potpuno kolapsira. Ali prvo, ko je zapravo Balaji? Balaji Srinivasan je računarski naučnik, preduzetnik, investitor poznat po svom radu u kripto ekosistemu. Suosnovao je Coinbase, najveću američku kriptomenjačnicu, i služio je kao njen CTO ili Chief Technical Officer, glavni tehnološki direktor. Također je osnovao nekoliko drugih startupova fokusiranih na kriptovalute i blockchain tehnologiju. Srinivasan je prominentna figura u kripto zajednici i bio je glasni zagovornik decentralizacije, individualne autonomije i najbitnije Bitcoina. Također je poznat po svom nevjerovatnom tweetu koji je objavio 30. januara 2020. godine, još prije početka pandemije, gdje je napisao: "Postajem viralan. Štaklove K virus, pandemija koju stručnjaci za javno zdravlje godinama upozoravaju. To bi ubrzalo mnoge postojeće trendove: zatvaranje granica, nacionalizam, socijalna izolacija, pripreme za katastrofe ili rat i krizu, rad na daljinu, zaštitne maske i nepovjerenje u vlasti." Također u komentarima tog tweeta objasnio kako će remote work ili ti rad na daljinu promeniti način na koji mi radimo još pre nego što je pandemija uopšte počela. Ali dobro, ovo se samo pokazuje, otprilike znate da ovaj Balaji nije neki lažov, nego je od najprominentnijih osoba u celom kripto ekosistemu i da zapravo on zna o čemu priča i da je pre napravio ovakve sulude predikcije koje su zapravo bile istinite. Ali ajde sada pređemo na glavnu temu ovog videa. U četvrtak, 16. marta, oko 11:30 ujutru, Twitter korisnik pod imenom James Medlock je objavio tweet u kojem je rekao da se kladi u $1.000.000 da SAD neće ući u hiperinflaciju. Na to je Balaji odgovorio sad ikoničnom porukom koja glasi: "Prihvatit ću tu opkladu. Kupi 1 Bitcoin, ja ću poslati $1.000.000. Ovo je 401 kvota, ili ti po našem kvota 1,03, jer 1 Bitcoin vredi $26.000. Rok je 90 dana. Sve što vam treba je zajednički dogovoreni čuvar koji će dalje biti tu da to reši u slučaju devaluacije digitalnog dolara. Ako neko to zna kako da uradi sa pametnim ugovorom ili ti smart contract, to možemo da uradimo na mreži on-chain, pa mogu da pošaljem USDC. Ako to ne želiš, navedi čuvara." Balajijev glavni argument je da su 2021. godine centralne banke i regulatori lagali deponentima o nelikvidnosti banaka zbog njihovih investicija u dugoročne američke treasury bondove. Ako ne znate šta su američki treasury bondovi, samo pogledajte prošli video, tu sam objasnio. Balaji kaže da su oni koristili novac depozitora da bi kupili ove bondove, verujući da će Fed zadržati niske kamatne stope zauvek. Međutim, kada je Fed ubrzao rast kamatnih stopa brže nego što se uopšte očekivalo, izazvao je krizu u bankarstvu. Oni koji su se kladili na dugoročne bondove 2021. godine su izgubili, a oni koji se klade na kratkoročne bondove ove godine će izgubiti. Tako da, ukratko, Balaji kaže da će Fed morati da štampa neverovatne količine novca
da bi mogli da spase američke banke i kolaps američke ekonomije. Ako želite vidite ovu celu situaciju u jednoj slici, onda pogledajte ovo. Ovo je chart nerealizovanih gubitaka po investicionim hartijama od vrednosti. Izvora je FDIC i bit će naravno u deskripciji. Dugoročni i kratkoročni bondovi su plavi, a imovine koje su žute su raspoložive za prodaju. Kao što vidite, ovaj chart nam pokazuje da je trenutan minus na investicijama od strane američkih institucija sa FDIC osiguranjem između 600 i 675 milijardi dolara. Jedini način da se izbave iz ove situacije je da ištampaju dovoljnu količinu novca da se ove pozicije odbrane. I Balaji tvrdi da bi to definitivno počelo hiperinflaciju američkog dolara. Sad, Balaji je veliki ljubitelj Bitcoina i često spominje reč hiperbitcoinizacija, što je koncept gledanja inflacije fiat valuta kao što su euro, dolar i tako dalje u odnosu na Bitcoin, jer je Bitcoin jedina valuta koja ima tvrdi limit na 21 milion i ne može da se štampa više iznad toga. Što jednostavno znači ako ja imam sada $1 i oni štampaju još 600-700 milijardi, ovaj moj $1 će izgubiti svoju vrednost veoma puno. Naravno, to ne može da se desi sa Bitcoinom baš zbog tog razloga što ne može da se štampa više Bitcoina posle tog limita. I u ovoj Balajijevoj teoriji Bitcoin će se vratiti kao to digitalno zlato. Prvo će vidjeti kako ljudi kreću masovno da kupuju Bitcoin, pa onda institucije, hedge fundovi i onda te neke države kao što su El Salvador. Posle toga idu američki stejtovi koji vole Bitcoin kao što su Texas i Florida, pa onda države koje imaju veliku ekonomsku slobodu kao što su Hong Kong, Estonija, Singapur, Arapski Emirati i tako dalje. I po Balajijevoj posljednji veliki korak će biti kada Indija bude krenula da kupuje Bitcoin, to jest Indijska centralna banka naravno. Objasnio sam opkladu koja je baš suluda zbog tih 90 dana roka koji Balaji daje. I verovatno se pitate da li je moguće da se sve to desi u toliko kratkom vremenskom roku, da se sve ovako brzo desi. Zašto će se desiti tako brzo? Pa zato što se hiperinflacija brzo i dešava. Od početka pandemije sve je digitalno i sve što je digitalno je brzo. To je ključno što se informacije i vesti brzo šire i sve će se desiti ovako kada ljudi provere ono što Balaji govori i vide da je federalni rezervni sistem lagao o količini novaca koji je u bankama. Balaji kaže da će svako ko drži dolar biti uništen. Također kaže da će ovo biti ignorisano i ismejano od strane ljudi koji veruju američkom konglomeratu, jer oni ne mogu da zamisle da bi američke banke, američki mediji, američki političari mogli da ih lažu. Ali Balaji tvrdi da ih lažu, isto kao što su radili 2008. godine i u proteklih 10 godina. Digitalno devaluiranje dolara dolazi i bit će veoma intenzivno. I da bi se zaštitili od hiperinflacije, trebalo bi da vam je sad očigledno kako da se zaštitite od toga. Jer Balaji tvrdi da kada propadne dolar, druge valute će za njim. Ali mene zanima šta vi mislite. Da li zapravo postoji šansa da se hiperinflacija desi, da uništi američki dolar i da Balaji bude u pravu? Naravno, ja se nadam da se to neće desiti, jer jako bi cena Bitcoina porasla preko 100.000, možda čak i preko $1.000.000 kao što Balaji tvrdi. Njegova vrednost ne bi puno porasla jer tih $1.000.000 ne bi vredila koliko vrede danas. Ali pare i Bitcoin na stranu, ljudi u Americi bi izgubili svoje živote, bila bi potpuna kriza u ulicama Amerike i ko zna šta bi se posle desilo. Hvala vam na pažnji i vidimo se u sljedećem videu.